anu kejut aing teh. Tujuan aing ya. Oke. Nya. Jika itu mau buat turana, anu aing ngajakan ribut. Aduh, kumaha yuk? Tiluan deh. Apa? Sia ngajakan dulu kayak apa sih itu? Laling mau babaturan sia. Naon sia aing tuh ani. Siya bijakin siya kumaay siya. Wani na keroyokan siya. Sini nga. Ayo siya, sudah pa balik. Dari jam mama. Ayo, Ayo kali. Awalnya. Labu kan.